of Justice of the Russian Federation, Mr. Alexander Konovalov, and the Prosecutor General of the Republic of Abkhazia, Mr. Alexei Lomia, invited to sign the agreements. Подписывается договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о взаимной правовой помощи по уголовным делам. The agreements being signed are the agreement between the Russian Federation and the Republic of Abkhazia on mutual legal assistance in criminal matters. И договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы. An agreement between the Russian Federation and the Republic of Abkhazia on transfer of a sentenced criminal to serve sentence